Hey, good day everyone. Atong topic karon is dividing mixed fraction. So natay example that 7 and 5 over 10 divide 2 and 1 half. So atong unang buhaton is atong i-rename ang mixed fraction into improper fraction. Adisirta mag-divide. So first is atong i-rename ang 7 and 5 over 10. So, saan na to? So, i-multiply na to 10 times 7. 10 times 7 plus 5. Kopyaho na tong 10. Next, 10 times 7 is 70 plus 5, 75 over 10. Okay, muna na. Next, ang 2 and 1 half. So, same process. 2 times 2 plus 1. Kopyaho na to ang 2. Equals 2 times 2 is 4 plus 1 is 5. Kopyaho na to ang 2. So, mauna ang yang improper na rename na to. So, therefore, ang 7 over 5, 7 and 5 over 10 divide 2 and 1 half is equal to 75 over 10 divide 5 over 2. So, piho na to otro. 75 over 10 divide 5 over 2. So, next na itong buhaton is pangitaw na ito ang reciprocal sa atong divisor. So, ang atong divisor is kana. Ato na ang divisor ang 5 over 2. So, ato na yung dividend. Dividend. So, mao na itong dividend, mao na itong divisor. So, pwede na tayo mag-multiply or mag-divide. So, next, ang baton is 75 over 10 times reciprocal niya 2 over 5. Gibali na to ang denominator atong nihimong nga numerator. Yang 5 na himong denominator. So, proceed ta. 75 times 2 is 150 over 50. So, kay improper man atong answer. So, i-rename na to into mixed fraction ang atong answer. So man na to pag-rename, atong i-divide ang 150 sa 50. So, let's divide 150 divide 50. So, 150 divide 50 is 3. 3 times 50 is 150. So, 0. So, therefore, ang atong answer 7 and 5 over 10 divide 2 and 1 half is 3. So, mo na itong final answer. So, naka-answer na ta. So, final answer. Another example, 2 and 3/4 divide 1 and 1/4. So, parehas siya po na process. Atong i-rename ang mixed fraction into improper fraction. So, una-una to ang 2 and 3/4. 2 and 3/4. So, may muning 4 times 2 plus 3. Kopyawan na itong 4. Next, 4 times 2 is 8 plus 1 plus 3 is 11. So, this is 11. Kopyawan na ito ang 4. Okay. So, na-improper na ang atong 2 and 3/4. Next is 1 and 1/4. So, 4 times 1 plus 1
kopyahon na to ang 4. So 4 times 1 is 4 plus 1 is 5. Kopyahon na to ang 4. Okay? So ang 2 and 3/4 divide 1 and 1/4 mahimo na 11 over 4 divide 5 over 4. So same sila, diba? So mixed fraction o improper fraction atong i-rename. So pwede na ta mag-divide. So 11 divide 4 over 4 divide 5 over 4. So ang atong balihon o pangitaan na to ang reciprocal sa atong divisor. So mao ni atong dividend and this is our divisor. So mahimo ning 11 over 4 times bali ang 4 atong himong numerator, ang 5 denominator. So pwede na ta mag proceed. So 11 times 4 is 44 over 20. Okay, 4 times 5 is 20. So atong i-rename o simplify na to ang atong answer kay improper man ang 44 over 20 or natong 4. So saan man ito pag-simplify, same process, i-divide na itong 44 sa 20. 44 divide 20. So 44 divided 20 is 2. 2 times 20 is 40. Itong i-subtract, 44 minus 40 is 4. Naso na yung 4. So therefore, ang 4 mahimo atong numerator o ang 20 mahimong denominator. Since di naman ito makadivide sa 20 divide 4 kay cannot be. So mahimo ning numerator ang 4, kopyahan ang 20 as denominator. So 2 and 4 over 20. So pwede pa nato ma-lowest term ang 4 over 20 since pwede na ito ma-divide sa 4 ang 20. So therefore, ang atong final answer is ato sang divide by 4. So therefore, ang atong answer is 2 and 1/5. 20 divide 4 is 5. 4 divide 4 is 1. So atong lowest term ang 4 over 20. So atong final answer is 2 and 1/5. Okay, another example na po, 3 and 1/2 divide 1 and 2/4. So same ra gyapon. 3 and 1/2 atong i-rename into improper. So 2 times 3 plus 1. Kopyahon ng 2. So 2 times 3, 6 plus 1 is 7 over 2. Next, 1 and 2 fourth. So 4 times 1 plus 2. Kopyaw na itong 4. So 4 times 1 is 4 plus 2 is 6 over 4. So 3 and 1/2 divide 1 and 2/4 mahimong 7 over 2 divide 6 over 4. So kopyaw na to. Proceed na tayo, makaproceed na tayo sa atong pag-divide. 7 over 2 divide 6 over 4. So same process, pangitaon na ito ang reciprocal sa atong divisor nga 6 over 4. So mahimo ning 7 over 2 times reciprocal ang 4 mahimo ng numerator ang 6 denominator. So proceed ta. 7 times 4 is 28 over 12. So kay improper man, simply yes na to atong answer.
itong i-convert na to into mixed fraction. Mixed fraction. So by dividing the numerator to its denominator. So ang denominator na 28 divide na to ang 12. So 12 divide 28 is 28 divide 12 is 2. 2 times 12 is 24. Let's subtract. So 28 minus 24 is 4. So cannot be naman. 4 divided 12 cannot be. So ang 4 mahimong numerator. O ang 12 is the denominator. So 2 and 4 over 12. So pwede ba nato lowest term ang 4 over 12 since ma-divide siya sa 4. So let's divide. So 2 4 over 12. So let's divide it by 4. To divide 4 ang fraction is 4. So may muning 2 and 1 4 divide 4 is 1. Now 12 divide 4 is 3. So itong final answer is 2 and 1/3. Okay guys, since nakabalo na taon sa pag-divide sa mixed fraction, so not example please comment down below kung kabalo mo sa answer ani. So number 1, 2 and 3 over 8 divide 1 and 1/2 is equal to n, and number 2, 2 and 2/3 divide 1 and 3/4 is equal to n, and 3 number 3 is 2 and 1/2 divide 1 and 1/5. So comment down below sa inyong answer guys kung kabalo na mo answer anang tulo. Okay? Prove.